menyelenggarakan atau akan menyelenggarakan pelatihan Perda Kecamatan Bogor Panjang yang kita hormati Bapak dan Ibu wali murid istimewa, anak-anak kami, calon Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah yang akan menunaikan peragaan manasik haji. yang lain-lainnya. Baiklah, saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu dan panitia yang sangat لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة